bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili radio inkezo kanti ke mina kufeza ukuthi ungakhumalo bathe ilasibona amagoma adamathu semusha la ekhaya ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke bafethu umculo kaMaskandi uSgwebo sentambo lapha usevela waxhaswa ngamabhasi amabili lapha exhaswa uMaspala kusabalala nje lezi ndaba ngemva kokuthi uSgwebo sentambo aname kumbhalo obukade ubhalwe kanjena ekhasini lakhe ethi uyabonga lapha kuMaspala ewanga kuba lapha wasenqinqa abalandeli bakhe ukuthi abadibane KwiMpucuzeko wasethi nje elama package abolile azenza yena lapha ngithi one day bafana bami kuzohlangana lapha bafethu indaba ezinjalo lapha uSgwebo sentambo uXhaswe ngamabhasi amabili lapha nokuqoqa abalandeli bakhe ukuthi baye emcimbini omkhulu iMpucuzeko wokusasa lapha ngomhla ka-30 July lapha bafethu izindaba ezimnandi kakhulu lezo esizibonayo lapha zenziwa uMaspala ewanga kubo kwamaciko lapha ukuthi mangabe bona ukuthi lukhona ushintsho lwenziwa amaciko endaweni yangakubo lapha abanike izinto ezicishe ezifana noXhaswe lapha ukwazi ukuthi izilekelele ekuthuthukiseni iciko lapha namhlethu mhlawumbe ngakuthina kwakho kuphawula ngalolu daba hlanu e-comment section ekona nje thina sikushaya ihlombe elikhulu kakhulu lapha siyakubonga nje ukuthi uMaspala ulekelele sakufisa ukuthi engathi enabanye uMaspala lapha bangake bathi basenze isenze sicishe esifane nalesi ngathi ukuthi izona namhlanje zihamba phambili lasiniphathele zona ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi ngithanda